Ovdje smo počeli, ovdje završajemo. Da se zahvalim prvo ekipama, seniorima, ženama, mladincima, festivalskoj grupi, što nije bilo nikakvih problema. Naravno, ne treba dozvoliti da bude problema. Zahvaljujem se sudijama koji su odradili svoj posao dobro. Zahvaljujem se roditeljima, djeci, predsjednica klubova, oni koji vode klubove, našoj srpskoj crkvi, ocu Milanu, ocu Jovanu. Zahvaljujem se i načelniku za društvene djelatnosti i sport koji je danas ovdje s nama. Znači, ono što sam rekao na početku, tu su svi oni koji trebaju, tu su svi oni koji su najbolji. Boro Janja, prekinite dole šah. Ko igra to dole šah? Prekinite šah, ovo je ceremonija zatvaranja kupa 22. Pristupite vam. Šta ste okrenuli leđa i ovo? Kad je pitaj šah, sve vidim. Dvije stvari možda i ne vidim. Zato me Bog dao. Kakva drskost. I da nastavimo. Znači, zahvaljujem se svima koji su ovdje učestvovali. Neko se sjećate ima na YouTube-u, a dođu, bila je naša skupština, eto inu smo završili bez priješnika. Još jedna ovakva zemlja Panteli i Dakiću, a napravi klub, evo godinca i dođe, a ja to rekao na početku mudrije, a ja tom svom prodicu kajem nećeš mudrovat, nego ideš tamo gdje si na državnim jaslama, tamo mudruj, tamo pametuj, u šalu nećeš. Moraš imati radni staž, moraš imati sve, moraš dati sebe, moraš dati svoj život da pametuj. Isto kao što svi drugi u svoj djelatnosti, neko doktor, neko profesor, neko hirurg, neko bravar, neko vozač, neko tam. Znači svako svoj posao radi i onda ćemo biti moćni, jaki i najjači. Sad to. Sada bi prešli na dodjelu nagrada. Počet ćemo od budućnosti šaha Republike Srpske, budućnosti Bosne i Hercegovine, od onih koji će predstavljati nas, to je omladinska konkurencija. Znači idemo sa prvim omladinskim kupom Republike Srpske. Treće mjesto je zauzela naši prijatelji Srbijani Majice, posebni birač, koji posljednje 3 godine se druže, igraju s nama, toliko mečeva su odigrali, sa šah klub, prevashodno Panteri, Gala Majstor, u novije vrijeme Svetozar Bligović, njezin obilazni djeca, gosti i domaćini, sveštenika Milana Borović. A zato pozivam treće mjesto na prvom omladinskom kupu, šah klub Crvena zvijezda, Obudovac sa Neđom na čelu. Molim načelnika za društvene djelatnosti i sport da uruči pehare, medalje i diplome. Stanite tamo, okrenite se. Ova kamera je najbitnija što čitava planeta gleda i prenosi. Svi ostali su sporedni. I Đesto vas snima i one sporedni. Ovo ide od Australije do Južne Amerike. Ako ne vjerujete, provjerite. YouTube nešu. Idemo, djede, ima i za tebe medalja. Idemo, djede. Ima djede. Izlazi djede. Rijesni šah klub, Crvena zvijezda. Kapiten Dragica, inače unuka poznatija pod jednom. A sada idemo, Nešo. Samo još jedan.
Bravo. Hvala, vi budete u pripravnosti, ti vi pobjednica se slikate. Idemo, evo ga sada, drugo mjesto, šah klub Sveti Georgije Bijeljna na prvom mladinskom kupu. Idemo medaljice. 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 Tako. Tako. Idemo. Seniša Elez. Idemo. Čestitamo. Izvolite. Samo vi dvoje pročko, 2, 4, 5, tako. Hoćete stati tamo, kapiten Šajn, evo ga Šaj čeka peha. Šajn, samo kreni diplomu, to, tako, svi se ti malo iza lijeci da nas, tako, idemo. Molim te za Mrkonji grad, odmah. Olaj. Mora. Tako je. A znate zašto kaže ovo da pošalje mužu tamo u Mrkonji grad? I ovo je dalgo kod mali pa pita žena kako igra. Pa kako što bi vas kako igra kad ne znaš igra? Prije nego što proglasim ovu ekipu pobjednika prvog kupa Republike Srpske moram reći. Halo! Halo! Danas smo dobili prvog omladinskog prvaka Republike Srpske. Reću da je to, znate ko je to? To je 4 godine krvavog rada šah kluba Panteri. 4 godine u poplavama 2014. 15. 16. 17. Ovo se zna ovako preko medija, ali ja volim da znaju šaći. U tom šah klubu su proslavi taj šah klub Panteri. Anastasija Stanki sa najviše medalja, Đurđija Kozomara za njom, Dušan Kozomara za njom, Emil Lazić sa njom, Aco Stojanović sa njom i ostala visoka mjesta 400, 500 i 600. Okosnicu ove ekipe danas, zašto kaže, ovo je krvavi rad, prvo se zahvalim Daliboru, koji je taj šah klub, ponedjeljak, srijeda i petak, vjerovali ili ne, 2 godine dolazio, džaba radio, a Vlado koji vuče, to je meni usput, ali on je dolazio i ti prvi korac su počeli s njima. Danas je pobjedila škola šah Svetozar Gligorić, koja postoji pri šah klubu Panteri 12 godina, isto tako još jedna škola koja postoji ovdje 13 godina, to je škola, možda ne znate, sveštenika Milena Velika Rokada, koji je već vodi 13 godina. Isto ko što vama radi ova škola. Da bi se desilo to što se desilo, šah klub Svetozar Gligorić i dobio danas što je s nama, dobio je pod tu školu, onda se tu došlo do nekih razilaženja, opština, tako, voli neko, nekom ne voli. Međutim, Bog je htio da taj šah klub Svetozar Gligorić dođe u skute šahovske podmornice Pantera, gdje se danas nalazi, gdje smo se integrisali na neki način, ali igramo i odvojeno. To je šah klub Svetozar Gligorić, ojačan sa trojkom iz bivšog resora Perić Davidom, Perić Sofijom i Perić Jakovom. Meni je zadovoljstvo što oni isto čine taj dio te ekipe, posebno David Perić koji je bio na drugoj ploči, i da proglasimo zvanično, da se zna da je to tako, jer tad to Bog traži da se istina kaže. Svetozar Gligorić je pobjednik prvog omladinskog kupa Republike Srpske. Molim Dušana Kozomaru, Davida Perića,
Emanuela Lazića, Faruka Elšejna, Aleksandra Stojanovića, Jakova Perića. Meni je žao što vam moram da kažem, danas nema one koje najviše medalja posle Anastasije Stankić na prvenstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine dostaje, to je Đurđica Kozomora, izasula se dijete ospice. I zato smo i hendikepirani ovde. Idemo dalje. Znači, Đurđijan, ali eto, doktorica to zna bolje, dijete se izasulo, da ne bi se nama i druga djeca ovde nešto desili. Đurđija, draga, nemoj igrati, ima ovde djece. A sada bi zamolio... Molim? S kim pričaš? Ne mreš s kim pričam, izviš na livadu pa pričam. Ovo je otvaranje. O, kući kad dođe ženi. Idemo dalje sa protokolom. Šta želim sad da kažem ovim šampionima? Na ovom prvom kupu. Prvi kup i u svemu prvi put, to je uvijek se zapiše. U životu, u svemu se zapiše, to je prvi put. Ja sam sretan što sam danas, žao mi je što nema još Đurđije tu, Anja Anastasija tu. A sada bi, da vam kažem zašto sam se zahvalio šah klubu Panteri, sada i Gligorići, da bi taj klub opstao. Zahvaljujem se predsjedniku Rajku Petroviću, koji nije tu, ali je bio na otvorenju. Ja, moja supruga, moja 4 sina smo dali da taj klub oživi. Još jedan je čovjek to uradio, a to je šampionka Anastasije Stankić, njen tata Stankić, Saša, sadašnji predsjednik šahovskog kluba Svetozar Gligorić. Znači, molim aplauz za novog predsjednika šahovskog kluba Svetozar Gligorić i čovjeka koji smo ja i on, bez ikoga. Tiše je malo, ko te pita iz sve. Mi koji smo to doživjeli, mi smo taj klub vaskrsli i podigli ga. Nije ga podigla vlada tvoja, nije ga podigao grad, on. Da zahvalim se roditelja Emilovom, Aci Stojanoviću, koji smo 4 godine roditelji vozali džaba, svoje pare davali sve, izišli s tije poklone, bez para, bez išta, bez pomoći opštine. Međutim, Bog nas je vodio da smo stigli do toga da smo ovo danas. Hvala, Saša, načelnik svako, hvala vama šestorci, žao mi je što nema Mašana, Đurđe još, ali šta ćemo. Sada bi da se izvolite predsjedniče tamo, s one strane. Davide, hodi van, čekaj, ne može ovako se stojati. Hođi jako van, skoro se tamo, skoro se desno, hođi van, hođi se van, ovdje, Saša tu, Jakov je najmanji, Jakov ovdje, Dušan ovdje, tako da se vidite. Nemojte vi veliki trčati u sredu, znači dječica moraju u sredu. Molim posle ovog snimka Anju, Sofija, gdje mi je Sofija? Sofija i Anastasija da dođe. Idemo, jutruba. Ček samo, moment. U šavu mičeta si jučio ja 4 godine, ništa ne mene promaći. Ako ćemo stolovima, ja ne znam. Ostani, Nešo, ti si mičan. Ovo je tata se slikaju. Anastasija, Anja i Sofija. Idemo vam. Sofija, ovdje. Ovdje 20. Ti pare van i Anja tu se vidiš. A ti malo van, tako Sofija, tu. Dobar. Gospodine, gdje Lalo? Idemo Lalo. Nema mi Rajka Petrovića. Šta ćemo Bože? Idemo gospodo. Nema ni Luki. Ado, niste nasmijeli. Koga nema, bez njega se mora. Tako je, Zdravko. Ja još 31 godina, tako reći. Nema vam. Nemoj služno. Samo još jednu širu. Bravo. Hvala, vi Sveti Georgije, vi svi mi se koncentriše tu,
Gdje su? Ostani, nema završavanja, ostanite. Dajte mi vaše da se slikaju djeca, sva zajedno sa pevanjem. Idemo obudoci. Jakove tu, ti mali, Dušane Šamiza. Ti veliki, nakon pozadi, uvijek se pozadi, ti malo, ovako, pepper shine, ovako, sad ne, mora to, ovako, tako, ne vidi se, no ti ovdje stani malo, pa će se biti tako, Dušan je velik, ovaj velik, da samo ne vidimo. Da li fali to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. To lijepo sve. Dajte mi diplomu Svetog Georgija. Evo diploma. Gdje je Peha? Tu je Peha. Dušane, Peha, diploma, malo tako. Nešo, čekaj, ne, pusti mi roditelja, Nešo, samo ti koncentracija. Da vidimo, ostavi da bi vam slika uspjela. Da bi vam slika uspjela i ovo, da bi slika uspjela, možda ja.